Hello paralog, ngi pediang sngobahaya pi baro isya kane ka YouTube channel ka jongi ka bangi ai kertengken tublang. Ha kane ka video ngin pen iya pi kumno ngi shadow snyang bat ka pasyor kaj. Kane ka do snyang ngi od rit kumne bat lada pi kwa ban od herum lilay syong kamon chong pi mo. Pitip na em baka sur juga along per baham taka sengi namar bang ayo bayong kli palat taka daw. Wana mi sewi ay mo. Bat sapet hadu bandakut mo paralog pia ibang ne em sa komen ngate ngabang bahada syat kumne. Kane kado hang ne tang siteng kilo. Ngin od bet kumne ken sak. Ule pad upa shortcut pitip na em slam bahaban pen kuyo ne ngi hapit kumne. Ule badon shapo u long kum u ndok jing pruit u e bah. Ngi hapit kumne kan. Kumne uday ne kan. Ne kan u long kum ndok jing pruit. Nang ta ngin odrit kumne kan yanek pasyor. Menurut kumne da phim qua ban od rum lilay red shat bet kumne ru mentangin penerangan syuai ngane ka do kumba ar lada lain minit ai dengan do ngi lada sat khut ha in ai tang ushin rai dat ka minit mungkin kumne ngin tap syua kumba ar minit lada lain minit entah kane ka do ngala lo bet kala ratum ingin the no ka kumba ka minit ang kumba 10 minit kumba 10 minit ai mo ngin shat tap minta ngin tap no gine ki jingber hang na ngin ai tang piat urun sun bat somen kan ngin pentanam yaw ne u piat kumba ar minit ai ngin sat hepat u pasyor hadin minta pat ngin tap na sa ne pasyor ne pasyor ro ngala dat site mo pet yo pia ong ba ngakhlem site mo Nishat kumba stem kenta lai minit ai mo adu ba unda jam bau na u pasyor inte
ai melu biang meneng ala dap ai melu tang ba ngala the biang kamo hap ai melu biang kisa kat ban bang tu ka cinta pet mentah kala long pet lai bang bah piru saya bersang mo parlo kalong kuno hanga himarwe tanga bang bah pet wow da pila amat pin saong wow jimbang ban tangkat ne ka video ngin pekut no ngin saya penduk pada kawe patka video